Namhlanje ngithe mengivuka ngakhumbula umama owangixosha bandla ngingayilutho impilo yami ibhede emlazi isimo sami isibheda wangixosha lo mama wangithatha wangihlalisa kwakhe. Lo mama wayengacaphuni kusale, lo mama wayengadli izambane lepondo, impilo yakhe ayibhedela, isimo sakho sasingekho right. Kodwa kunosuku engikukhumbulayo khona la khona kungekho lutho, kuzoba usuku lokuhola ngakusasa. Kungekho lutho ku-empty amabhakede, impuphu ingekho, irice lingekho. Wathatha ibhodwe lo mama, sijwayele ukudla ngo-8, kodwa ngalolo suku ibhodwe walibeka ngo-7:30, wabilisa amanzi. Saba nethemba lokuthi shuthi uma uzoyibeka impuphu. Sahlele 7:30, kwasha 8:30 sesizumekile. Yini esenza ukuthi sazumeka? Umama uthe umethatha ibhodwe ebeka amanzi, ebilisa impuphu le engekho. Emehlweni ethi wayisinika ithemba lokuthi sikhona okusolala sikudlile. Emehlweni ethi wayisinika ithemba lokuthi uma ikhona into azoyipheka. Ngoba sasethembeni, sayithula sikhululeka, sizumeka ngoba sazi mhlawumbe uma uzozivusa uma ephekile ephakile. Yangifundisa isifundo lento ukuthi uma kahle kahle wayenyakazisa umusa ngoba empilweni kudinga unyakazisa umusa. Umusa unyakazisa kanjani na? Mawubona ngenzekile ukuthi empilweni ungayeki ukwenza lokho kumele ukwenze ukuze kwenzeke izinto. Uma akayekanga ukubeka amanzi ngoba amanzi yiwawenza ukuthi uphuthu luvuthwe, ukuphewa ngalophuthu. Ukuthi lalungekho uphutha kumyekisanga ukuthi akayeke ukubeka amanzi ngoba ukuhlala kwethu ethembeni ikona okwaletha ubuthongo. So umusa kwakuthi uNkulunkulu wamenzela umusa wafikisa ubuthongo ngoba ngakusasa wayazi ukuthi uzohola. Na kanjalo nomuntu otshalayo uma setshalile noma kungamili lutho akayeke ukuchelela ngoba umusa unyakaziswa ukuchelela lapha kwimbewu. Kanjalo nomuntu okholwayo nomuntu owazi ukuthi uNkulunkulu ukhona musu ukuyeka ukuthandaza noma kungamili lutho empilweni ngoba umthandazo unyakazisa umusa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu alethe ukukhanya la kumnyama khona. So isicelo sami sithi ungayeki ukwenza kufanele ukwenze ngoba lokho kumele ukwenze yiko kuzokwenza ukuthi kunyakaze umusa in your life. Manje abantu abaningi make bayibona sebumnyameni bavele bayeka. Abantu abaningi mebona kungamili lutho bavele bayeka. Musu ukuyeka into ekumele uyenze ekuyiyona ezokwenza ukuthi umusa unyakaze. Ngiya understand ukuthi ubone ngathi awusekho ndawo manje. Ubone ngazi ukuthi impilo iyabheda. Enhlizweni yakho usuthi inkosi ungigcineleni ngoba ngikho ndawo. Inkosi ungigcineleni ngoba ngisabona ukuthi ngiyaphi. Mina ngizothi ibonga noma ungasaboni ngoba kwakona ukugcinwa kuumusa. Lisakhona ithuba lokuthi izinto ayikhanye as long as usaphila. Izokwenza kanjani izinto ungasaphila? Izokwenza kanjani izinto uNkulunkulu esekuthathile? Bonga ukuthi inkosi usangigcinile. Bonga ukuthi uNkulunkulu usangimisile. Even noma ungasaboni sengithembe wena ngoba nathi sathi sibone ukuthi akukho utho endlini. Saba nento ethi kodwa uma uzolakha iqhinga. Sathi masimbone ebilisa amanzi, sahlala ethembeni. Ithemba lasilethela ubuthongo ngoba ithemba liyakulethela ukuphumula. Ithemba liyakulethela ukuthi kwehle amaphaphu. So ngizocela ungayeki ukwenza kumele ukwenze ukuze kwenzeke izinto ekufanele zenzeke. Angivale kanje. We don't walk by sight but we walk by faith. Thema ngene ebhanoyini insukwini edlule. Mase ngene emafini amnyama leli bhanoyi. Ngayibuza ukuthi yini eyenza ukuthi babona kanjani labo pilot ukuthi siyaphi. Kwavuka lona leli verse elithi we don't walk by sight but we walk by faith ngoba noma usebumnyameni akudingi ukuthi uzubone ngehlo ukuthi uyaphi kodwa ukukholwa ikona fanele ukutshela ukuthi noma ngathiwa ngizibona ukuthi ngikuphi kodwa ngiyazi umhlengi wami ukhona. Ufane noJobe lathi khona uJobe ngiyazi umhlengi wami ukhona. UJobe uthi uyahle ubiza uNkulunkulu ngomhlengi engakamhlengi. Why ambize ngomhlengi engakamhlengi? Unyakazisa umusa ukuthi inkosi ngiyazi uzongihlenga engakahlengwa. Ngiyacela ke ungayeki ukuzehlisa ngisho abantu bekuphakamela, ungayeki ukuzithoba ngisho abantu bekuphakamela, ungayeki ukubonga ngisho abantu bekusiza, ungayeki ukuxolisa ngisho abantu bekona bona ngoba unyakazisa umusa. Umuntu ohlakaniphile yilo oxolela kungaxoliswanga ngoba unyakazisa umusa ukuthi uNkulunkulu afavor yena. Kodwa oyisibula yilo ozonda ngisho sekuxolisiwe. Umusa uyawuqhelalalisa nawe. Nyakazisa umusa ngokwenza kumele ukwenza ukuze kwenzeke izinto. Njengoba uxolele lo muntu wakuzisa ubuhlungu engaxolisanga awuxoleli yena kodwa wena indaba yakho uyibeka uNkulunkulu unyakazisa umusa ukuthi akenzele wena umusa ulapheke, akenzele wena umusa izinto zakho yikhanye. Ngiyakucela empilweni ungayeki ukuthandaza, empilweni ungayeki ukuchelela ngoba lezi inyembe zoyikhala mawuthandaza usuke uchelela unyakazisa umusa kaNkulunkulu ukuthi ungenelele empilweni yakho. uNkulunkulu anibusise.